te toi whaawhelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, ma lole soifua manuia, usimail whaafonga o Talala Radio Samoa. E lalo mai o le afa o whanau a o ngai kolisi mawalulunga au kilani le ana suʻe le NCEA. Whailo mai le Qualifications Authority e na o le whaase fuluwalu pa sene lau whaingo o whanau a o ngana suʻe o le lua vai aso mua le NCEA o le nei tausanga. O se pa uma wa lalo watu ua ia ai le tūlafono fou mō whanau a o ngā au kilani whaapea Northland ma Waikato. Lea e oko meki e o na maua grades mō so o se suʻenga e misi. O se tūlafono lo o amana I ai o whanau nei na te le atu le taime no nofo I whale o no le lockdown, na I lo isi whanau a o ngō lo isi vaengo le atu nuu. Whaamawino Northland e ono se furu pasene whanau a o ngana suʻe le lua vai aso mua le NCEA, ai fitu se furu pasene o Waikato. O le wa mai a suʻenga NCEA whaapea suʻenga skola sipi le aso na nafi, ma o loo fuafua e maua mai whaai ungo le NCEA le aso lua se fulu Januari, ai aso se fulu o Februari suʻenga sikola sipi. E le isi la fia le minsta, o lea sa wha o ngā whale mautotongi o mia tangata taito o tasi e au noa manisiaki. O le wasau le reporti mai le su e tu Sisili, ma ua waina totongi atu e le malo le tolu se fulu fitu miliona mo whale ne e wha o ngā mo emergency housing, po o whale totongi mo sina taimi e wha mautu wai a o tau sa ili se whale mautu. Pei ta eula tūlanga e wha anono ai, o nei whale e le ngata e le isiaki a mua. Aluai le whaitau miliona o tūpea tangata totongi la fonga New Zealand. A o le tūlanga le ma le saonga le mu. E o lava fo i tau o whale nei, e whaalima ina le tau whaatusa I le market rate, ma o nei whale sea no foi seisi. Sau no le Minister o le Social Development, Carmel Sepuloni, e le I eisona sila fia I lea mata upu I nei whale, ma le tolus fulfitu miliona. Mana mafua lea o na mai le lua afes fulfitu, o lea sa te lele whaatau ana wanga ilmatanga luenga o na ole lea I o ni whale. E le o tali tonu ai nisi e tu sama reporte a leiti o ni usila I lea tali. Ai mai tu ngai, e le fetaui, ma e tatau na su e po oai e tatau na tu o ia. Tau tino ele minsta, o se whaai unga na se o na e le I mawhau le matanga luenga, ia a fianga o le whaai unga na whaia. O le tangata na maliu no le COVID I le vai aso tāluai, e whaapea e tolu se fulu mo na tupu le matua. O le ua whaamaunia mai le soifua maloloina, o le matua leo le ua umalo na soifua o no le whaamai. Ma o ia fo I leo le tangata au pito I la ititi to tono ni usila, o tangata wa mau soifua o no le COVID. O ia lena maliu le whalemai au kilani, ma o sitasi leo le to alua mali liu a o iai whalemai na whaailoa mai le asto nai. O lea whaamaoninga na sawa iana nafi le mai a whaaupo po le isi to atasi le lisi o tangata mali liu I ni usila. Talu mai o na saule COVID I tau sanga tāluai. Ma o le ua fast fulu valu le au whainga. O le na whailo mai na nafi sa tonga fitia lea il whale mai I tauranga, ma ele ima whaiona te les whamtalanga na tuina mai ona o le talo sanga alo na ainga, e aua ne I whaailoa ina. Ua tatala le avanoa mo tangata au kilani le si tala I mo le se lau wafe vouchers. O se tasile nei o vaenga le package, toe whaaula ola na whaailoa mai le malo I le amatanga o le masina. E mawhaiora whaatalo sanga tangata au kilani I voucher se lau tala mo le ainga, po le voucher limas ful tala mo le tangata I to atasi. O le ana tatala whaatasi nei vouchers matua oio au kilani ana nafi, ma o le ama whaiona whaonga I totongi I ta whaonga I no fuanga wa mai a ioi na asi I ai. O le whaasoaina o le awha amatu mai ai le luas ful lima afe le aso mua Januari. O le isi luas ful lima afe le aso mua Februari, ma le aso sfulu lima o le masina lava lea, ma wha umai le aso mua o mati. O tangata umafoi o le ale si talo le awha iloa mai ala le emaili, ma e tatau na wha o ngai tutono le se fulu wha aso I lunga le bookme.co.nz. E na o le whaatasi o na le si tala le tangata au kilani se fulu valu tau sanga nga I lunga le matua, ma a whai ai ele maua se avanoi le se I mo le aso mua e pe ona fonga ina, o le a oko meki ona toi wha au au mo le isi se I e so mai. E wha ato a wha ailoa mai deals mo nei ta whaonga masi e singa le amatanga le masi na fau, ma e wha angata le si tala I le aso luas fulu limo Februari lua afe lua. Whai watu I tala mai Ausitalia, ua toe wha alea o ngā ina e Ausitalia lana sai lunga o atunu e valu, mai Afrika I saute. O Ausitalia o se tasi leo le toa tele o atunu una vave na tau fie le whai ungo Novema pase se whai malanga mai Afrika I saute o na o le Omicron. Pita I reporti o le whai unga Ausitalia o whai nei, ua mafua lea o na ele o toe mo o mia ia sa, o lea ua tele lava ina mau le Omicron I le tele o atunu. Ai I se whainga o le alu o le Omicron o lo iai nei, o le wama awa ia tunu e fitu sfulu ma le fitu,
ma ua silia ma le 13 afe cases faamaonia. Ai au se talia lava ia na o ia. O le au fainga o Omicron cases o mai ana nafi wa se lau ma le iwa, ma o loo faau au peo na faau popo. O le ave ese o sa na fai ai lungo nei atunu e valu, na sa wai le aso e tasi na whailoa mai ei fo i wa i oi nei au se talia le whewa isa o loto makorea i saute wha apea i a pani. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.